Itaka erikugambwaho liryankotonyigendwa Mbarara Masaka kandi ogu n'omwanya gwa Mbarara Muslim Supreme Council. Omu rukiiko rw'abanyamakuru n'abeebembezi ba Mbarara Muslim Supreme Council ababeebembirwemu Omujishwa Mufut Abwankole Kigezi District Katwambara n'abandi beebembezi b'obusiraamu bayinja kushoboorora ekiri kugyenda omu maisho ah'itaka eri ah'orikushangana irimbo. Contention ibadde eri mu kooti ate ono poloti eno weeri era n'eno weeri poloti y'obusiraamu era zino zikolebwamu zigeneratinga income y'obusiraamu zikolebwamu nga parking role parking as you see lubeho ne bandaga limbo eyogerwako era njiwaako obujulizi nti gyeri nali ngituuseeko ne bagiraga nti wano ne wano wetwakkaanyiza abantu abali mu tawuni mu ploti zino eziri commercial tubajjemu tubaleete wano tubaziike. Era n'ekigambo ekitunda ekyakozesebwa byadde bintu bibiri. Ekisooka nti limbo yatundibwa mugenda kwerabirako n'amaaso gammwe tetutundanga limbo wabula twanunudde ettaka lya Uganda Muslim Supreme Council baali badde batukubira mu ngalo. Kadhi wa Mbarara nagira ngu hariho abarikugira ngu bariyo nibafurira abafu omu muringo ogutarugwe ekya kya kanisa. Okugyayo abafu ogw'omulimo naffe twagumanya bwe twamala okufuna irimbo. Batoreka n'ebihandiiko ebirikoreka ngu itaka eri barihire omu mazina ga Tusu barigarra omu mazina ga Uganda Muslim Supreme Council kandi abantu abariyo nibafurira babatungire aho kubaziika okwo nirubeho omu disitulikiti y'Isingiro. Number 1 emukuso ekyo twatandikirako twakirizaganya nti Tusu Mansolman tumusiime ekyapa kyala transferinze akidde mu manya ga Uganda Supreme Council nga bwekyali originally kubanga transfer yali nkyamu. Enamba ey'okubiri kubanga twali mediation nti Uganda Muslim Council oketalingira interest Tusu ze yali alina mu ttaka eri because remember yali yasasudde $4,000,000 ne sente endala because this man akalenda agreement endala ze yali alina ngezikulaga nti money exchanges hands. Nabyo byona byagambwa abantu bongera bagira ngo baheze no kwatanza n'ebyokwerinda okureba ngo omurimo gwo kufurira abo abafiire omu mwanya ogu baziikurwa gye kandi baziikwa gye. Ebi nibijaho mbwire obamwe omu basiraamu babiri batangira okweta omu mbwetero omuringo ogw'omurimo gw'okuziikuramu abafu gukoziremu ab'Mbarara Muslim Supreme Council barimo kutwara greda omu irimbo ekatandika kutwara itaka erikurushuka omu bishara omu makenke erindi ekaruguza abarikutera amatafaari lyona bajya ngushangiremu ebisigara by'abafu ekitereza abasiraamu abamwe ensibo. Bayiye ebitaka mwana yageza okusukayo olugoye washuka buli mama naye mbadde nkuba bulooka ngeza okulaba nga mulimu amagumbagumba mu ttaka lye mbadde ntabula kugakunganyanga nga teekawo ebbali nga mulimu n'amasuukasuuka. Ab'enshonga egi bamwe mu basiraamu ne benda ebirombe by'amatafaari ahi bashangira ittaka ly'irimbo erize rikashangwamu ebisigara by'abantu babihemu baziikwe gye. Ogutumurundi gukubanza enshonga z'itaka ly'irimbo eri kwimuka emyaka 5 ehingwire omu butware bwa Kadhi Hato Mugenzi Kadidi akakiiko ke kakabingwa omu buheereza bwanyuma kuretaho kuguza zimwe za ploti z'irimbo kandi enshonga ezi zibiire zitwire mu kooti. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon.